Gavana Mutuma Ntwithingia ni atongeretie mambura ja Mashujaa kaunti-ini ya Meru kiatho kiria giukinyini uria wari gavana wa bairi wa Meru Kiraitu Murungi amwe na kinya atongeria bangi nkabo. Akiaria Kiraitu ni agwetete gavana Mutuma ta shujaa akiuria Meru kumugwata mbaru miario eje nkuruki ni igwati mbaru ne speaker Ayubundi. John Thiga ni agukari mambura-ini jajaga tumenyithie nkuruki. Kiaria muthenya wa muthentuge Mashujaa ntere cha Mikinduri gavana kaunti Meru no Mutuma Ntwithingia riu eritanjire mo yagukire kithomo kaunti Meru bena mutaratara wa kwambiria kurugagira ana cukuru kwambiria mwanga tukwata na araka gitani waku ariritie mantu megene na mbiru ya mirakenda gumba kuigwa yugukire arimi kaunti Meru. Thirikari yenu ya kaunti ibangite milioni 60 ya kuretera ana gintu gya kureana muno surubo imbi usurubu ekirieria usurubu na sukari usurubu ekiri ingredients iraituma mwana akuraboya tobere nimbie yana bakauracio mera na tobere ino kaura na tobere mera yeto yeka matwa ningarereko na tobere no kaura okendia mera yako wa mario na ndecerie une yete matore ne Jumatano tureibu we gavana waibo to kwenda yethi atea ekara kenda twithira twe in control ya kemera gate kirutero wake munini wa gavana kaunti Meru no Linda Kiome aliwa nguge Mutuma kamwendia kiri githurano kamwanga ngiri chire na 47 na ali na witigio no wake igwa ari gavana twina shujaa modern day heroes betwaja ndene Meru County barane shimua beto ba Meru County Assembly kamborombe anto beto baringire nirwe no nto bakwethira ngogi ureo kuthugania akieza 2027 yajete gututunya kana gutunya gavana wetu gitiki kianenkeri mwathani mborombe anto beto na arwa na araburi kinyo kethira ithireje yake twinayo kamborombe anto beto burunga mekidete burunga mebo support gavana wetu ikenda miake wingi keza omba igututongeria bwega akiare kiathoni wa speaker wa mbunge kaunti Meru no Ayubundi arombete mwingi utigira no kuwata thirikari kaunti amona thirikari nene mbaru kenda bakona matunda mathirikari nuchiechire tumetoka mbali tuko mbali na tunaenda mbali na mbwire antu betu thirikari ya county government ya Meru iretongeitwe 11 Isaac Mutuma Ntwithingia atukamikaria yeria reriko nenya thirikari yange nene irazima tumikarie na ngiwo wankuga atiri antu betu mwaria wothe urarunga maja ntukwena arua akwa itothitherwe imakari urongo antu betu ketha itugwa tuthitherwe na tonya thirikari ne tutekara thirikari Ntwithingia leo wingi tutekaria inatweta gwita biya kwithiria antu miario were weto mbaru nura wari gavana kaunti Meru no Kiraitu Murungi rekindiki karetini mwathani athara kaja irundu timuturi wenu na ndi mugatiga into turene yenu mukaringa safari gwite kuromba into guntu kungi gutobuliti muno gavana Mutuma ashikirwe aendelee kidhule kindiki aendelee asiendelee na mkuu wake William Ruto aendelee asiendelee. Kaunti Commissioner wa Meru no Jacob Ouma ariritie mantu megene na ana banini kumba kwa bakiganda be cukuru ntugite ubati kwa bukira ithiro na rithole mwanya kaunti ya Meru. Wakati sisi tunaweka watoto wadogo wa shule, wasichana wadogo mimba, sisi wasea tumbo kubwa tunaweka watoto ya shule mimba, tunaanza kutangazwa Meru Excellency kwamba tunaongoza katika mambo ya teenage pregnancy. Wewe ni shujaa kweli? Chief ako kijijini, iko sijui nyumba 10, iko sub county administrator, iko polisi, iko mtu ya reverend na kola kubwa sana. Hii vitu inafanyika wapi? Are they happening in a vacuum? Kiripotera ndo cha Weru kuma Mikinduri Tigane Central Mbeta wa John Thiga.